Ikori oreka ndukarore mundu nyamugotiri ungekuonia gacira ono ngioya muhindo kei kuri marakwira ni ureka wega wewe kirindi tigana nakio kirindi tigana nakio reke gunyiti ogeni thiini wa tabarira ya mugambo wa murimi ndukigeithike hau ikarite na witikire umuthi ngutware imwe kwa imwe nginya guku kundu gugwitwo Mayakos nigetha twariririe maingi megi urimi wa kindu gitagwo mboco guku turacera muthenya wa umuthi gwitagwo House Quest guku twanacera tugoka tukariria maingi megi ukuria wa silage no muthenya wa umuthi ndire twaririe uhoro wigi ukuria wa mboco na niho tugukorwo tugitaririo na mangi maingi ni murimi witu mwite David uria uko gitutwara thabari ino kuma kiambiriria oginya turikiririe kumenya mithemba ire ikoragwo ikirimwo ya mboco na mbegu njega ya mboco tungiruta nako tutietinda haha cai na karara reke tuingire guku tumenye uria tungihota kurima mboco ndukire mundu ucio ungi utahinguriire TV atiriri riu kimiti ararima mboco ingira kuo wionere mboco twaririe ati ikori oreka ndukarore mundu nyamugotiri ungekuonia gacira otiga kimiti ungihota gukuonia kindu gitagwo mboco mothe ni matinga na mothe no twende kumenya marimaga ki ciumaga ki ukatugethekirwo gitiga kimwe tuikarire twaririe wewe nyamugotiri ungekuonia gacira yes na ndirero David ye guku Daudi kuja hapa kuja salimia watu uhoro waku uliokuwa ni mega muno na die na uru ulio guku no urarima umothe ndagukora iguru wa girori nigeti agitinga salimia watu kwanza na utukaribisha sana House Quest no tuire murathi na mbere atia kuma hindi ya silage Hamaretwa jetwa David. Yes. Na tusawira guku House Quest. Yes. Tuhadaga irio cia ng'ombe ndakuonia muthenya ucio ungi. Na kaida gaka turada mboco. Tondu nicio ka kindu gitagwo crop rotation. Oh good. Riu twina mboco themba mingi. Yes. Mboco iria ngukuonia mugunda-ini na guonia ci packaged. That's very good. Umuthi turariririo horo wigi mboco na ni wagweka wega ni kugweta crop rotation. Hau niho ngwenda tuthie twambiririe gukorwo tukirora atiriri mbegu ni kindu gia bata muno na no nyende gukorwo kimenya atiriri nigetha tuge inyu mwina mbeguri inyu murutite ku mbegu ithio nigetha tuge ndita murimi ni ngugia mbeguri ni nani nguruta ku mbegu nigetha tutigakorwo na mbegu turacokera tugacokera no rikana hindi ya tene uria twacuragia mbembe ikumbi-ini ndwarikana kana riria twari na ikumbi ukaiga mbembe ingi ikumbi riu hau niho ngwenda tukorwo tukimenya mau ni ugututariria maingi itiguo thank you so much mwiroririe nda nigetha tu muthi tonda akimukora hari na gitinga nakio guthiana nakio ko gwitwara go mugunda tondu kwanda turahanda umuthi ndiraingira mugunda na gitinga riu reke ngwire nwe producer wakwa mundu witagwo wa ngude ndangikuo ni gitinga riu umuthi akuigua tondu niki tondu umuthi tunaweka mawe abata twabate uko umuthi twabate iguru wa gitinga umuthi ginya kabiru ndaraica iguru wa itinga leo naenda na tinga umuthi tia gitinga kiria ndari nakio kiria gitathia kiria mwanjirire ati Christmas gitinga giakwa gitiari na maguru riu giki kina maguru muthe giki ni kiraruguruma ukai tuthie mugunda twende shamba rurumia kinyamu rurumia twende kasi kwaheri bye niki mwari mana itinga rine niyo ne mugunda ni munene okay na uria mugunda ni munene ndungirima na moko niguo riu twembreza kendo tweka mechanization okay twekaga tumanejaga na dota 10% atiga maruta wirata 90% niguo wira ucio ugakorwo e mugogo na ningiona tatu akinya hari kiro gitinga giki nakio wira wakio ni uriku giki nikio gia kuhanda etagwo planter nikio turahuthira kuhanda mbegu good etagwo utieno etiguo niguo etagwo utieno no ni akio kuhana haria koguo riria kikuyu giathi kiaruga tunaongea Kiswahili si ndio fatane tuhote kumenya uria turatariria na riu tondu twakinya hari ari mburi kana haria twagiriru kwaririria haria mburi ikwirie tatha riu niho ndenda tume nigetha tuthie hariwe tuingire haria tuone mboco yo na tuone ginya mboco guguo othe wona tugithi nikio wona ndigukangi kuonagia guothe ni mboco cia handetwo guku uma reke nyume urare unyume thutha tuthie hari gitinga kiria David kuma riria tuoka
turarugweta horo wigie mboco na tukauga turariria muno horo wigie mboco eno na muhandire wayo. Tariu kirori gikiri kana gitinga gikiri no nyende tutaririe muhandire wakio hana atĩa, na nĩ njui kuri aria marakiona rita rĩa mbere kuria maramenya ni kuri kindu gĩa kuhandaga mboco uri kore hana, tutaririe horo wigie tinga riri. Itinga riri nĩrĩo rĩtagwo planter. Na planter no ũhũthĩre kũhanda mĩmera mĩtiganu. Rĩu no ũhande mboco, no ũhande mbembe, no ũhande mũhĩa. O mũmera ũrĩa ũrenda kũhanda no kĩrĩa wĩkaga no adjustment ya meters kũringana na size ya mbegũ ĩrĩa ũrahanda. Rĩu gũkũ ũrenda kũratuĩka mechanization. Rĩu in short kĩrĩa tũreka nĩ precision agriculture. Na rĩrĩa tũrahanda gwĩ kĩrĩa gĩtagwo calibration, rĩrĩa ũga-calibrate ũkona ũrahanda mbegũ cigana atĩa per acre kana per hectare. Nĩguo rĩu ũgakorwo na yield kana rĩrĩa ũrathiĩ kũgetha ũgakorwo na magetha maku nĩ maraiganĩra. Na tarĩu spacing mũgwĩka atĩa? Spacing ũngĩrora itinga rĩrĩ harĩa mbegũ iraumĩrania haha thĩ, rĩu spacing itũ nĩ haha na haha. Tondũ rĩu mbegũ yuma na kũu igũrũ ĩgoka ikaingira kũu tĩri-inĩ. Rĩu spacing itũ haha nĩ 37.5 centimeters, almost 40. Rĩu spacing itũ yothe mũgũnda mũgima ũguo nĩguo ĩtariĩ. Haya, muno kwĩ mbegũ iria wiguaga kana rĩrĩa mũndũ nĩ okaniagira mbegũ nĩ ũgakora mbegũ ingĩ nĩ njatũku, mbegũ ingĩ nĩ njiaru mahatha, mbegũ ingĩ ĩna ka defect. Machine nĩ ku detect yage kuhanda kana hathiaga atĩ nigetha mũtikae gũkorwo mwĩna kana nĩ mũcokaga gũka gwĩka gapping? Haha ndũgwĩka gapping tondũ ũrĩa ũkuona mboco ici cimerete wega, na rĩrĩa wa calibrate wendaga ũka make sure machine ĩyo nĩ ĩraruta wĩra ũrĩa yagĩrĩirwo kũruta, na akorwo ndĩrahanda ũrĩa ĩtariĩ kũhanda nĩ ũgwĩka adjustment. Na ũndũ ũmwe mwega na machine ĩno hau thĩinĩ hena system ĩrĩa ĩkuonaga haha twĩna line 24, nĩ ĩkuonaga line ĩmwe gũthiĩ kwengĩ ĩkuonagia ũrĩa mbegũ icio irauma. Na rĩrĩa hena blockage nĩ ĩkũ-beep, ĩna ka alarm ĩgũkwĩra line number 2 or line number 18 ĩna block. Koguo ndũgũkorwo na gaps icio. Good. Nĩ njũĩ wanayũria we wĩ mũciĩ atĩ hihi mboco ingĩenda gũkorwo ngĩmenya kũrĩa ndarutire hihi ndaruta kũ mbegũ ya kũhanda kĩmera gĩkĩ gĩũkĩte, na nĩ njũĩ kũrĩ arĩa mareyũria bataraitha ĩkũhandwo na igana atĩa, nĩ kũrĩ arĩa mareyũria hihi mĩthemba nĩ ĩrĩkũ. Rĩu ndeto ici nĩ nyingĩ we, nĩ tũrĩarĩrĩria ndeto ici na reke ngũire ndĩrenda twambe tũikĩrie, no tũgĩcokereria tũgũkorwo tũikarĩte thĩ nĩgetha twaranĩrie atĩrĩrĩ, mboco ĩno nĩ yarĩkia kũhandwo na nĩ ĩrabatara irio, na nĩ njũĩ gũkũ ngĩrora ũguo nĩ ũrona nĩ kũndũ kwaraga we, na nĩ gũkwĩhandĩirwo no ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ gwakinya nĩ maĩ ĩgũbatara maĩ na njĩra ĩrĩkũ. Ndũkae kũhutia mũtambo ũcio, nĩ tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu. Good, gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa kerĩ nĩho tũgũkorwo tũkĩgweta ũhoro wĩgiĩ mboco, na mũno makĩria gũkũ nĩ njiguaga gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo minimal kana minimum tillage. Nĩho twende twambĩrĩrie hau ha ũhoro wĩgiĩ minimum tillage. Tutarĩrie ũhoro wĩgiĩ, kwanza tuzungumzie sasa kuhusu the conservation farming. Tukizungumzia mambo ya minimum tillage tunazungumzia nini? Tukizungumzia mambo ya minimum tillage tunasema mchanga wetu hatufai kupindua sana. Sababu ile wakati umeingiza tinga kwa shamba, unalima, unapendua mchanga wako, una expose ule unyevu kwa jua. So kuna ile vaporization ambao unyevu wako unapotea wote. Kwa hivyo minimum tillage sisi hatulimi mashamba yetu. Tunafanya tu ile tunaita strip planting. Kwa hivyo ukiangalia venye tumepanda maharagwe ziko kwa line moja, lakini hapo katikati hatujalima hata kidogo. Tuzungumzie kuhusu maji. Nikiangalia hii upande wa mseme Machakos, kwa sababu tumekaribia sana huku upande wa Machakos, naweza sema ya kwamba ni mahali ambapo ni dry sana, na unakuta ya kwamba hii ni maharagwe mingi sana kusema kwamba tutanyunyizia maji. Nyinyi mnafanya namna gani? Najiuliza hii bado ni green na bado kumekauka, mnafanya namna gani? Kwa upande wangu naweza kuambia ni dry kwa akili yako. Lakini huku chini kuna unyevu wa kutosha. Na hapa naambia tu kuna ile damu kubwa zaidi katika ulimwengu. Kwa sababu saa hii ukichimba hapa chini kidogo, nimeona tukichimbua na hii kijiko. Hata tunaweza chimba tu kidogo ili tusiende mbali. Ukichimba hapa hautaenda mbali sana. Kwa hivyo ukishika huu udongo utaona ni matope. Ni kweli hii ni matope kabisa. Kwa hivyo nikikwambia ni
kama ukisema ni dry kwa akili yako, lakini hapa chini umesimama juu ya maji mengi sana. Wow, hebu tuzungumzie kuhusu hii maji imewezaje ku retain hapa? Ni kama ya mwisho, siku ya mwisho kunyesha kulikuwa lini? Siku hizi ndio naona maji ni kama watu bado wanaendelea kupanda kwa sababu maji bado inaingia. Kumenyesha about 26 days ago. Okay. Imechukua siku 26 na bado maji ipo. Na bado maji iko. Kwa hivyo conservation agriculture inakusaidia ku retain maji yako, sababu principle moja nilisema ni weed control. Yes. Na maintenance of soil cover. Hii soil cover inact kama blanketi. Ule wakati uko na hizi residue hapa, kama hizi ni barley na maybe finger millet zenye zilikuwa last season. So hii ni kama soil blanket, inafunika mchanga wako ili maji yasiende na ukali wa jua. Kitu cha pili, ukiangalia shamba letu ni safi kabisa, tuna kwekwe. Na kwekwe tunasema ni greatest robber wa moisture. Yani ni mwizi. Ukianza kutreat kwekwe kama mwizi, unajua naiba nini? Moisture. Utakuwa unapata retain moisture ya kutosha kwa mchanga wako. Tuzungumzie kuhusu cutworm na wale wadudu wale ambao wanasumbua. Ashone tutatrugi, tutabi, wale ambao unakutaga ya kwamba wanakula hii maharagwe ama wanaangamiza maharagwe wakati ina grow. Mumefanya namna gani na ni wapi ambao unafaa kupigana nao, na pia diseases ambazo zinasumbua? Ule wakati ambapo umepanda maharagwe yako lazima ujue kuna wadudu na magonjwa ambayo yatakusumbua. Na wadudu huwa ni tofauti kulingana na msimu. Kwa sababu kuna huu mwaka unaweza pata uko na wadudu kama fall armyworms ama spider mites ama aphids, na mwaka mwingine upate bado hawako. Kwa hivyo kile cha muhimu ni kufanya scouting kwa field. Ukipata wadudu unaangalia ile dawa yenye inaweza kusaidia kucontrol ama kuzuia ama kuwaua pia hawa wadudu ambao uko na wao. Kuna wakati mwingine pia unaweza kuwa na spray program, lakini si nzuri sana, sababu saa nyingine unaweza kuwa unafikiria nipige hii dawa ili nizuia wadudu, alafu utakuwa umepiga tu dawa yako bure. Kwa hivyo scouting ni muhimu zaidi. Sasa ikifikia mahali ambapo tumefika mahali, unachukua muda upi kusema grade fulani ama maharagwe fulani inakuwa zaidi ya nyingine, ama zote uwaga zinamea siku moja zikiwa zote? Chenye tunafanya hapa ni moisture planting. Na saa hii imekuwa tangu kunyeshe, tangu tupande hakujanyesha tena. Hakujainyesha tangu tupande hapa. Kwa hivyo tangu tuanze kupanda mpaka saa hii hakujainyesha, na tumefanya ile kitu inaitwa moisture planting na precision planting. Kwa hivyo precision inamaanisha ule wakati unapanda, ile depth yenye itakuwa kwa mwisho wa huu mstari ambao ni kama 2.3 kilometers, itakuwa the same depth kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Harvesting nayo mnafanya namna gani? Harvesting ya maharagwe, tunavyojua maharagwe ni delicate sana. Na given that tunapanda maharagwe ya mbegu, hautaki ile mashine ambayo itagonga hiyo maharagwe, sababu itaenda iwe ile endosperm yake. Upate hiyo maharagwe hata ukipanda haiwezi mea. So chenye tunafanya, tuna combine njia zote mbili, manual na machines. So nilikuambia kazi zetu zote tunafanya 90% ni machines, alafu 10% tunatumia watu. So ule wakati wa kuvuna tunang'oa na mkono maharagwe, alafu tunaweka kwa line moja ambayo inaitwa windrow. So tunasema tuna windrow, alafu ukisheka hapo kwa hip moja ndio tinga inakuja ikiokota. Kwa hivyo tuko na specialized bin harvester ambao tunatumia kuvuna hizo maharagwe bila kupasua na bila kuharibu ile tunaita viability, ili mbegu iweze kuwa inaweza mea ule wakati unaenda kupanda. Kuna swali ambalo tutaenda break nayo. Wakati tulikuwa tunasoma mambo ya monocotyledon na ingine tulikuwa tunasoma dicotyledon. Sasa nakumbuka wale ambao millennials mnakumbuka tukisoma monocotyledon na dicotyledon. Hii hapa tunazungumzia nini sasa? Hapa tunazungumzia zote, kwa sababu sasa ukienda kwa sorghum hiyo ni monocotyledon. Lakini ukienda kwa maharagwe unapata ni dicotyledon. Hiyo ni kwa hivyo cotyledons nitakuonyesha tukienda pale kwa penye kuna hizo mbegu. Shikilia basi, shikilia hapo.
bas riu twainde twikiria no tugicokereria riu ndukaya guthie tondu tha ici riu nio turathi guthoma uhoro wa indo iria twathomire aria maririkana mathoma tukithoma uhoro wa dicotyledon na aria mathomaga uhoro wa monocotyledon riu twathi kuona cotyledon ino riariki tondu niuna ndageria kuririkana cotyledon kwaja mwalimu witu wa Ngirigaca wa bio yari Ngirigaca ni Ngirigaca tumethoma thiini wa Ngirigaca maririkana kuria Nyahururu primary tugithoma uhoro wa dicotyledon na Ngumo secondary reke ithu twikiria no turacokereria uria mwalimu wa nyirugu mwire ni ihinda ni riakinya ria guthomithia uhoro wa di na monocotyledon ni turacoka thutha wa kaida hatari kuraiha. Yes, gicunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa gatatũ haha niho turagwĩta ũhoro wĩgiĩ mboco na mĩthemba ĩrĩa ya mboco ĩrĩa twatinda tũkĩrĩma mũthenya wa ũmũthĩ. Thutha wa kũgetha mboco ĩyo nĩ tũkire nayo nĩwe ĩno haha. Na rĩu mboco ĩyo nĩyo tũrenda gũkorwo tũkĩmenya mĩthemba ngũrani ile ambayo tuko nayo. Naona kwanza tutaanza na hii ndogo ambayo tuko hapa tukienda tukiguzia zile zingine. Kwa hivyo hii ya kwanza nakumbuka ukiniuliza tunapanda chakula cha ng'ombe. Yes, ile silage ile silage. So ndio tengeneze silage tunapanda forage sorghum. Yes. Na hii ndio mbegu ya forage sorghum. Kwa hivyo tusema forage sorghum, kumbuka nikwambia ni specific ile sorghum ya chakula ya ng'ombe. Na ndio tunatengeneza silage ile bales ambazo umeona pale nje. Yes. Na hizo silage tunauzia wale watu ambao wanafuga ng'ombe wa maziwa na pia nyama. Kwa hivyo watu wa dairy na feedlotting. Okay. Yeah. Ndio kwa hii bosho ambao unaona hapo kana kama Mwitemania. Hii si Mwitemania. Hii ni pure seed one. Pure seed one. Pure seed one. So ni kama Rosecoco, watu wamezoea hiyo rangi ya red speckle. Inakuwa kama Rosecoco. Nimekumbuka. Kuna jamaa yangu anaishi Roysambu, anaitwa Kafiro, ananiitiaga Rosecoco. So nikapanda huko. Sasa nimejua anatoaga wapi. So this is like Rosecoco. Is like Rosecoco, lakini variety tofauti. What is the advantage ya kuwa na hii mbegu compared to zile mbegu zingine? Kama vile unasema, have you tried and kuona ya kwamba mbegu inazaa zaidi? Kwa unajua hauwezi fanya multiplication kama kitu haina manufaa. Hizo zote tumejaribu na ndio maana tuko kwa shamba nilikwambia kuna vitu tatu tunaita DUS. Kuna distinctiveness, uniformity na stability. Kwa hivyo distinctiveness inaonyesha hii mbegu iko na advantage gani kuliko zile mbegu zingine ambazo ziko kwa market. Ni kweli. Inaweza kuwa ni kwa yield, inazaa zaidi, inaweza kuwa ni kwa stability, inaweza kuwa inafanya vizuri kwa low na mid na maybe high altitudes. Yes. Na pia uniformity, ule wakati umepanda, kuna wakati mwingine ukienda kwa soko unapata mbegu zimechanganyikana. Kwa hivyo hii mbegu tumejaribu na iko stable kwa both low na mid altitudes. Kuna huyu mwingine ambao anakaa nyekundu huyu. Hii na ukiangalia ziko karibu fanani lakini hazifanani. So hata size ukiangalia huyu ni mdogo, huyu ni mkubwa. Na ukiangalia white yake iko na white mingi, hii ni dark. So hii ni nyota. Na nyota watu wengi wanaijua sana kwa soko. Hii tunasema iko high in iron, high in zinc. Na pia ni drought tolerant. So ukiangalia Ukambani sana na Eastern, hii nyota inapandwa sana. Lakini bado iko stable kwa low, high altitudes. Kwa ukienda Nakuru, ukienda Meru, ukienda Bungoma, bado inafanya vizuri. Nimeshika hiyo. Alafu hii ya mwisho tuko na yellow bean. Najua hii unaijua sana. Hiyo najua, hiyo mambo ya gas unajua. Sasa sipendi gas. Sasa mimi hapa niko original. Kwanza nikikula na madondo na na chapati. Hii najua sana hii. Sasa hii ndio anaita yellow bean. Ama cut bean one. Sasa hii ndio tuna multiply. Tumepanda about 40 tons sasa hii ili wakulima waweze kupata hii mbegu in the next season. Sababu kama venye unajua hii mbegu saa hii si mingi kwa market. Na ndio tumesikia kilio cha wakulima tukasema acha tu multiply tuweze tukauzia sasa kwa ule msimu mwingine wa kupanda. Tumekuwa tukizungumza, tumekuwa tukisema kwamba agriculture need to evolve na tuna need kusema kwamba tutoke mahali tu ni kuproduce tuanze kufanya value addition. Is this kind of value addition mnafanya ama namna gani? Kwa sasa hatufanyi value addition as per se, lakini chenye tunajaribu ni ku make sure kwamba mbegu ya maharagwe iko available kwa soko. Sababu ukiangalia nchi kama Tanzania, uangalia Ethiopia, tunapata
production yetu Kenya iko chini sana. Tukikompare million hectares in another country na million hectares yetu. Na ni sababu hatuna mbegu ya kutosha ambayo ni certified. Na pia tunafanya a lot of research tuangalie production tuta-improve aje. Sababu tuki-increase production utapata kwamba tuna take of nutrition. Sababu Kenya tunapanda mahindi mingi kuliko maharagwe. Na maharagwe, kama ukipata maharagwe yenye iko na iron na zinc, kwa mtoto ambaye anaenda shule, hiyo zinc inasaidia kufungua akili yake. Akiana kula mahindi kila siku, hata utaona mwili yako inadhoofika sana. Kwa hivyo tunataka tuwe na ile kitu tunaita sustainability. Unaweza panda maharagwe upate yields nzuri, because pia mazao kidogo inamaanisha farming inakuwa expensive. Ukipata mazao ya kutosha unarudisha gharama yake ya kufanya ukulima wako na pia unapata faida. What is the advantage of kupanda mbegu ambao tunasema ni pure? Pure, kwanza neno tu pure. Inamaliza kila kitu. Pure. Sababu ukipata mbegu ambao ni pure inamaanisha kama unanunua yellow bean itakuwa yellow bean peke yake. Ni kweli. Ukienda ununue mbegu ambao imechanganyikana na mbegu zingine, hautapata ile yield ambao unataka ulikuwa unatarajia. Pia kuna ile tunaita cross pollination. Yenye umepanda different varieties. Hiyo cross pollination ina weaken moja. Inafanya moja inakuwa dhaifu kuliko ile ingine. Wakati mwingine pia kama mbegu yako si pure na haijapitia kwa KEPHIS, hiyo process yote ya inspection na certification, inamaanisha hiyo mbegu yako hata germination. Kuna wakati unanunua mbegu unapata maybe kwa kilo moja, maybe unapata quarter kilo ndio inamea. Kwa hivyo germination inakuwa very poor. Lakini ukipata mbegu ambayo imefanywa hiyo certification ambayo ni pure, inamaanisha germination yake iko sawa. Na kwa sasa juu nataka tumalizie, ningependa kwanza 22 pale chini mahali ambapo kuna sasa zile ambazo unaenda kuachilia, na pia mahali ambapo una sort na unafanya yale nyingine tukimalizia. Si ndio? So mwiroreri tugikinyukia imwe kwa imwe nigetha tuthitukarikiririe riu haria tugaga atiriri ni twarikia kugetha haria mumera ucoka gugatwarwo riu nigetha upackage na nigetha uhote gukorwo gigukinyira nigetha tucoke turikiririe tuirigane thabari wengi tongoria na nie ngume thutha atakiri undu ungi ukamwiroreri tuthiri tukone mboco guku nakuo ni wira uriku urutagirwo kuo. Guku ni kwa packaging. Mothe gutiri wira urathi na mbere ni tureketie ku package. Koguo na riu tariu haha tugiuka ni ndona nginya haria andu meuma na meguthiururukagia angi mekwa aria megupakaga icio nacio ni iriku? Icio ni iria tureketie kurekia twarikia kuhanda. Riu tuicokagia icio thito. Tugeka stock take. That's good. Koguo riu murimi uria urura ngibatara mboco yanyu kana mundu urenda mbegu hihi angimunyita na njira iriku kana mundu angihota ata kwaraniria na inyi? Kwa ile mtu anataka mbegu yetu ya nyota anaweza tu access kwa Purity, ambayo namba yetu ya WhatsApp ni 0768 239 304. Kwa hivyo ni 0768 239 304. Asante sana. Thengio muno githomo kiu Daudi. Twendelee guthoma. Asante sana. Na Daudi ni atutwara wega muno makiria. Ndimwira Daudi utiri undu kungenagia ta Daudi gukorwo amenyete gikuyu gitu na akimenya wega. Rungu muragiria gikuyu ni mwe tugatukania ugo githweri tondu ni gwendaga nginya wale wa coast wajue maneno vile ilivyo. Na mundu akiumete na kule rumere na kiruga kia mama. Wira tukimalizia lazima unasalimia watu wa Bondo. Wanajua pia Bondo hujawaacha. Ambia watu wa mama kwaheri kwa lugha ya mama. Joka baba agonwero kamano to wakelo nukodhi maber mar nyota. Koro jomadwa pidho oganda, wan koganda maber ma nyota beans to ma yellow beans bebiro. Koro about 6-7 months dweche ariyo adek kata dweche moko ang'wen wabedo kan gi yellow beans. Koro kudwanyi oganda ntie. Koro kudonyi odwanya adunya kaduanga dueng riu kaduanga kira mogi giothe giakwa ni giathira o nginyagia kiumia gigoka kibiti gagitaune rio ritwa riakwa tabarira ni ria wendete mugambo wa murimi kuga guku mwena wa mayaku guku tuauga wega turakorwo tukirima kindu gigwitwo mbegu cia mboco ngwihoka no wahota kumenya uria we wagirwo korwo kirima mbegu yaku ya mboco na to uguo no wahota kumenya wega bata wa kurima na mbegu certified kama mbegu ihitukitio ni ithimi iria cikorwo cihitukitio ni andu aria megwitwo KEPHIS. Iyo niyo njira njega ya kurima. Ithuĩ twĩtagwo mugambo wa mũrĩmi Kĩmiti wa Gĩtaũ nĩ rĩo rĩtwa rĩakwa. Nginya hĩndĩ ĩngĩ gĩtuge hamwe twarithie tũgatithio ndũngĩ
Reke tuthie tukahande wakulima nonyitagia ololo